Bingelele ngikwamukele lena ke iMadiketseng TV, igama lami nguTsepo ngokamsimango. Kanti ke ungangilandele ku Facebook page ethi Madiketseng Community Networking. uStanley Matthews oyi-CEO ye-SuperSport United uthi abadlali ababili uzoba release isizini mayiphela isizini ka-2019-2020 ye-Absa Premiership. Uthi ke uStanley kodwa ke into engenza ukuthi ke labadlali bobabili angaba release kungaba ukuthi mhlambe bangabe baya qualify ukuthi ke badlale imidlalo ye-CAF Confederation Cup. Uthi ke uStanley labadlali akhuluma ngabo ke uThabo Mnyamane kanye ke naye ke uThabo Qalinge. Uthi ke labadlali labo bobabili uzoba release noma kanjani ekupheleni kwesizini ka-2019-2020 ngoba ke labadlali abakhonanga ukuthi ke bayilwele indawo yabo kwi-starting lineup se-SuperSport United. Uthi ke okwamanje njengeqembu abanazo idingo zalabadlali futhi ke angeke bakwazi ukuthi ke mhlambe ke bangarenew ama contract wabo. Ungangena e-comment section ke ubeke ke umbono wakho. Ungakhohlwa futhi nokuthi usubscribe lana ke ku-Madiketseng TV. Igama lami nguTsepo ngokamsimango, sidibane noma kanjani futhi ngokuzayo.